Even though
수 없네 죄인의 구주여 귀한 몸이 밀어 날 구속하시니 구주의 사랑으로 흘리신 보혈이
두려워 말라 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물 가운데로 지날 때 내가 함께하리라 내가 불 가운데로 행할 때 너를 보호하리니 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀노니 너는 내 것이라 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물 가운데로 내가 함께하리라 내가 불 가운데로 너를 보호하리니 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 Imena kasalan kichis. Sinchi pachirini ñoqa palabrata anunciata timan kakunañopa kunaña urisinchis Bibliata. Hebreos qhawarisunchis. Hebreos chunka t'aqaypi ñawirisunchis. Uchchillanimanta pacha ñawirisunchis. Layqa sumaq hamuq imaspa llantulla manata hanaq pachapi chiqa kaq imachus chayrayku layqa mana atinchu yupay chay hamuqkunata chiqan runasta ruwayta sapa wata uywa wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis ahina chayqa sichus
haywaqkuna kutillapi llimpuchasqa kankuman karqa chayqa manaña chay uywa wañuchisqata haywankumanchu karqa. Sonqoq yuyayninpi manaña huchachasqa kasqankurayku. Kunanri kay uywa wañuchisqata haywasqata sapa wata huchanmanta yuyarikunkupuni imaraykuchus torospaq chipospaq yawarninkuqa manapuni atinchu runasta huchanta pampachayta. Chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Diosta tamanirqa mana uywa wañuchisqata nita haywanasta munarqankichu, mana chayri ñuqapaq aycha cuerpota wakichipuwarqanki. Uywa wañuchisqata qolachinasta huchayrayku haywanastapis mana munarqankichu. Chanta nirqani kaypi kashan imaynachus ñuqamanta qillqasqa kashan libropi Diosniy munaykita ruwaq hamuni nispa. Ñawpaq tapay nin mana munarqankichu haywanasta ofrendasta uywa wañuchisqata qolachinasta huchayrayku haywanasta ima nispa. Chaykunaqa leyman hina haywasqa kananku karqa chanta nillarqataq kaypi kashani Diosniy munayniykita ruwanaypaq nispa. Ahinamanta ñawpaq kaqta tukuchin qhipanta kaqta cuentamanta churananpaq. Chay munayniyman hina ñuqanchikqa huchamanta llimpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqanmanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwasqankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku. Manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchanmanta limpuchayta Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa. Chaymanta pacha shuyashan enemigosnin chakishnin uraman churasqa kananku kama imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'akasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Chayllamantataq Espíritu Santopis testigo hina willawanchik ñawpaqpi pay nin. Kaypi kaqkunamanta nichu pipis t'ukuyniyuq kashan qankuna t'ukuynikichisqa uhinataq palabramanta kashan. Bibliapi nin mana maymanpis chayayta atinkuchu nispa. Ñuqa kay palabra palabrata tukuywan parlani. Iskay waranqa watas qhipataña pasan Jesucristo ñak'arishqa kasqanmanta. Ashkha runa sufririkusanku mana pecadomanta librasqa kayatispa. Kayqa mana chiqamantachu pasanapaq hina kashan. Chay Bibliapi nishan chayta hinatachus hapisun chayqa. Nichus t'ukuynichuswan chaqrusun chayqa ni siquiera uchikita ruwanpis. Entonces Diospa palabran kikin sunqunchikman ñuqanchis seres humanos kanchis chayrayku pisimanta pisi pensamientonchikqa chaqrukuyatinman Diospa palabrawan Bibliata ñawirispa ashkha kutita mana sunqunchikman kikinta tata Diospa voluntadnin yaykunchu. Ñawqa huch'iymanpacha iglesiaman riq kani. Pero llaki ñuqa qanchis watayuq kasaqtay guerra karqa suyuypi chay pachapiqa mamay wañurqa chantaqa kuraq wayqiy cuartelman rirqa tataytaq guerrata yanapaq rirqa chaymantaqa tatay mamay kuraq wawqiy kinsantin chinkarirqanku uqllapi. Kuraq wawqiy chunka pisqayuq watayuq karqa sullk'an chunkata wayuq watayuq ñuqataq pusaq watayuq sullk'aytaq tawa watayuq karqa. Ñuqa llarqayta pasarirqayku ñuqaykuqa tukuy ima chimpamusqaykita mikuq kayku. Sach'aq ramasninta pastusta
Wisayku punkisqa kasharqa chakishniku makishnikupis libre ñañu karqanku hinata ñuqayku t'unamanta wiñakurqayku imata ñuqayku t'ukurirqaykuri llarqaytapis pasashanchikqa mana saqkuchu wawas llarqayta pasanankuta chunka pisqayuq chunka suqtayuq wata funt'asaqtiyñaqa suwayta qallarirqani iglesiamanpis kani hina wiñasaspa chaqra trigusta purispa chaqra trigusta k'utuq kani chayta tostaykuytawan qhaqurpaytawan mikhukayku sinchi misk'ipuni karqa chayta mikhukayku runaspaq chaqrasninmanta papasta manzanasta chay pecado chawpipi ñuqa wiñasharqani hinata chunka isq'uniyuq watayuq kasaspa sinchi pecaduyuq karqani imanatataq pecado perdón tarikuyman karqa kay Biblia ukhupi mana ñanta tariyadirqanichu ñawiriyta qallarirqani chay pachamanta pacha coreanopiqa kay Bibliaqa 1800 páginas niyuq suqta chunka horas chayqa Bibliata tukuchanchis leytaqa chunka horasta leyusuman sapa puncha chayqa suqta díaspi tukusuman ñawirinchik kutita iskay chunka kutita iskay chunka kutita kinsa chunka kutita kay qillqasqa kashan chayqa sunquymanpis imanpis yaykurqa hinata puni ñuqa tarirqani misteriota Diospata kaypi waranqa hisq'un pacha suqtayuq chunka iskay watapi ñuqa chunka hisq'uniyuq watapi kasarqani chaypi ñuqa entendiyatarqani pecado q'ala pampachasqaña kasqanta waranqa hisq'un pacha suqta chunka iskay watapi Tata Diosqa espiritu ñuqapi llaqay qallarirqa kawsayniyqa cambiayta qallarirqa kunan ñuqaqa seminario qallarisqaña waranqa misionerista tukuy suyuman kachay atiyku kunan ñuqanchis ñawirinchis hebreos chunka t'aqaypi imanata kaypi qallarisan layqa sumaq hamuq imaspa llantullan manata hana pachapi chaqa kaq imachu ñuqa mancharikurqani manachu kay chiqa kashan layqa manachu chiqa kashan pero Bibliapi nishan pero mana uyanchu nishan kay Bibliapiqa kaypiqa llantullan kashan imatataq kaypi nishanri manachu kayqa uyan kashan kay llantun kashan hamuqpaqmanta t'ukurispa entiendayatarqani imaraykuchus kasqanta Tata Dios ñuqanchisman leyta quwarqanchis chay chunka mandamientosta mana Dios niyki kanqachu ama ni llantita ruwankichu ama qhasi manaqta uqharinkichu Señor niyki Tata Diospa sutinta ama qunqankichu samarikunki p'unchayta tataykita mamaykitawan hatunpaq qhawanki kayqa llantu nin chayta qhawarisqa ñuqa parlarita munaykichis Bibliaqa
ley ofrenda pecado manta chaypis leyllataj chaqapunichari ovejato qharitawan toroto qharitawan ofrendata ruwanakupaq pecadorayku leyta imanita munakaypi astawan chunka mandamiento manta parlaspaqa wañuchinku ovejata manta kashan ofrenda expiación manta kashan pecadorayku tukuy imaymana ñak'ari ofrendas kashan entiendenkichischu chaykunapi ofrenda pecado manta kashan chaypi nishan mana chayqa wiyanchu chay llanthulla nishan imanita munankayri llanthullachu kanman sut'ita nishan bibliapiqa kayqa llanthu chaqapunichari amen ñawirinchik Levítico tawa t'aqaypi Levíticopi chiqllaynimanta pacha sacrificiomanta parlarishan tawa t'aqaypi rikhurishan imanatachus limpuchana pecado manta charayku nina ofrenda pecado manta nishan entiendenkichischu Levítico tawa t'aqaypi kashan ñawirinchis chiqllayninpi tiyan ofrenda sacerdote pecado ruanchayqa complicado kay willasaykichis chayqay pero riqsinanchis tiyan entiendenapaq qhipanta hask'iyta ofrenda pecado manta rikhurin pecado sacerdote comoqtin jefe tribu manta runa pecado comeqtin tawa ofrendas chaypi rikhurishan ñuqa sinchita suwarqani pecadota perdonasqa munarqani llanta ñawirirqani sinchita ofrenda pecado manta sacerdote congregación jefe de la congregación ñuqa runalla karqani runalla karqani ñuqa aqllanay karqa imanatataq runa pecado manta tarinan karqa pecado manta perdonasqa kanapaq uchikantawan ñawirisunchis Bibliata Levítico tawa t'aqaypi iskay chunka qanchis niyuq chiqllayninpi sichus mayqan runallapis mana yuyasqallanmanta huchallikunman Diospaq uhnin kamachisqanta p'akispa chayqa huchachasqa kanqa huchayuq kasqanta reparakuytawan apamuchun huchanpaq cuentamanta cabrata sumaqnin kaqta mana imanasqata chay cabraq umanman makinta churaytawantaq cabrata ñak'achun may qhipapichus may chaqapichus qolachisqa kananpaq iwasta ñak'anku chaypi ñawirinkichischu kinsa chunkapi nillantaq chaymantataq sacerdoteqa dedonta huchaspa cuentamanta ñak'asqa uqwan yawarninman chapuspa qolachina altarpaq waqrasninta hawinqa
Chaymantaqa cabra tukuy wirasninta wirachanqa imaynatachus ruwanku allin yaykuy uywa wañuchisqa wirata hina sacerdoteqa ajinamanta chayta haywanqa chay runa huchasninmanta huchasninta pampachasqa kanqa chay qulachisqa haywasqa ima munayta tata Diospaq qaparinqa tawa waranqa watas qhipapi ñawpa testamentopi imaynatachus perdonumanta pecado perdonasqa kanata nishawanchis kaypiqa chayqa tapuni yachanchayqa allin kaspi nashan Levítico tawa iskay chunka qanchis ñawirillashunchistaq sichus mayqan runallapis mana yuyasqallanmanta huchallikunman Diospaq uqnin kamachisqanta p'akisqa chayqa huchachasqa kanqa huchayuq kasqanta parakuytawan apamuchun huchanpaq cuentamanta cabrata imata apanan tiyan kaypi nishan cabrata apananta cabrata sumaqninmanta kaqta apanan tiyan pecadumanta paganaqa kashan wañuy chayqa punichari pecadumanta paganaqa kashan wañuy pecaduta ruwasqanchirayku wañunan tiyan munaymanqa wañunaykita lugarniypi nispa nin chanta cabritata apamun chayqa punichari cabrata apamuy chay cabra paytawan imata ruwankuri chay cabra umaman makinta churaytawantaq cabrata ñak'achun may chiqapichus qulachisqa kananpaq uywasta ñak'anku chaypi uman pataman cabraqta makinta churananku tiyan nishan kaypi imaraykutaq makinta uman pataman churanan tiyan cabraqta pastor tukuktinko makinchis churanchis anciano tukuktin makinchista churanchis pero cabrari pastor pichu convertikun anciano pichu tukun imaraykutaq cabraq umaman makita churananchis kanman ñuqa curiosidad ni karqa ma entiendeyatarqanichu sumaqpuni lluqsimushan uyarichis allinta Bibliapiqa tukuy yuntayuq kashan ch'ullanta mask'aspa thaskispa ñawirispa rishan chayqa chaypi tarinchis solucionta cabrata apay tawan ofrenda pecadumanta haywanapaq kan wañuyatiwaq pecado yurayku nispa cabrata apamun chayman makinta uman pataman churan pastorpi ancianopi tukuspaqa makinta churan pero cabraqa mana ancianopichu ni pastorpichu imaraykutaq makinchista pay pataman churananchis kanman tata Dios runata ruwarqa chayqa chay pachaqa yuntata ruwasqa qharita warmita qhariqa ser humanollataq warmipis ser humanollataq iskaynin kanku yunta warmillas kanman chayqa ni wawan kanmanchu atiyta qharilla kanman karqa chayqa nillataq wawan kanmanchu karqa chayrayku iskayta ruwan qhari warmita wawanku kananpaq chayqa punichari Bibliapis yuntan tiyan yuntan kanan tiyan Biblia palabranpiqa ch'ullanta tarispa chayta encajespa chaypi solución kashan chaypi ñuqanchisqa kaypi nishan kayman makinta churan nispa imaraykutaq makita kayman churan tiyan mayqantaq kashan chay razonri tarinchis chayqa ch'ullanta
Sinchi allimpuni kasyan chaypi solución tatarinchis qhari warmi yuntayachinchis chayqa niraq kasarasaqtinku qankunapis qankunapis ch'ullaykichista mashk'aspa purirqankitzi chayqa punchari ñuqapis waranqa hisq'un pachak kanchis chunka ugniyuq watapi warmiwan tarikurqani kasarakurqayku qanchis iskayniyuq watapi warmi kapurqa wawanta sinchi k'achitutapuni wawaymanqa takina gustarqa payqa qallarirqa apaykachayta coro graciasta kunanqa Bibliapi kaypi kashan ch'ullan makinta churay ñuqa entiendayta tisaq kaytaqa ch'ullanta tarisaq chayqa ñuqa ñawirini pachak kutita ñawpa testimontuta ñawirispa entonces ñuqa tarirqani ch'ullanta curiosidad kapusunkichischu yachayta munankichischu ñawirishunchis chunka suqtayuq t'aqaypi Levíticuta kaypi rikhurisay imanatachus makinta churan uman patapi chayta imatataq mana kaypi nishanchu imanatachus imaraykuchus makinta churanantaqa pero ch'ullanqa Levítico tawapi rikhurishanchayqa compañeranqa kashan chay Levítico chunka suqtayuq t'aqaypi iskay chunka ugniyuqpi chaymanta nillantaq kaypi nishan makinta umaman churaspa imanita kayta munan pecadota ruwaqtin chay pecadota limpuchanapaq cabra wañunan tiyan mana hinallachu wañan primerotaqa pecadonchista cabraman chayachinanchis tiyan chayrayku iskaynin makista churaykuytawan uman pataman churaykuytawan cabramanqa pecado maymantaq rin watiqmanta pecadonchis tiyan makinchis churaykunchis cabra pataman chayqa sinchi hatun makinchis churanchis chayqa pecadoqa yaykun ovejamanqa hinatachu Biblia nin hinatachu nishan Bibliaqa chayqa punichari makinta churaykuyta pecado ñuqapichu ovejamañachu yaykun ñuqanchis pecadoanchis kanchis niñachu pecadoqa ovejamaña yaykun ñawpa testamentopi hinata ñak'arirqanku pecadorayku entonces chayrayku pecado perdonasqa karqa kayqa hamun kayta llantu mosuq testamentoqta chay oveja pimanta parlasawanchiri chayqa qhawachawanchis Jesucristuta wañun payqa pecadonchis rayku entiende atinkichischu ñuqa pachak kutita ñawirini Bibliataqa entonces conectani tukuy partesnita Bibliamanta kayta riqsiytawanqa kaykama entiendeyta qallarini umaypiqa imataq kay nirqani imataq kay ñawirirqani San Mateota
San Mateopi rikurin shumaq runamasis Bibliata yachankichayqa shumaqpuni kashan. Huk ñawirinchayqa mana cuenta qukunchu. Pero ñawirinkichis sumaqta t'ukurispa chayqa huk ñawirisllapa chayqa ma entiendeyatinchu. Ch'ullanta mask'aspa rinanchis tiyaq chaytaqa kunan ñawirillashunchikta Bibliapi San Mateo 15 t'aqayninpi tarinkichikchu mask'aychis chunka 15 chiklayninpi uyariwaychis allinta. Jesus hamurqa Galileamanta Jordán mayuman Juantaq bautizachikuq. Juantaqri watuy munaykichisman. Juan patapichu kashan, Jesus astawan patapi. Jesus astawan patapi kashan. Juan bautizasqa kanan karqay, pero imaraykutaq Jesus chimparqa bautizasqa kananpaq chanta Juan nirqa. Juantaqri ni imarayku Jesusta bautizayta munaspa nirqa ñuqa qawan bautizachikuq kasaqtin qan hamunki ñuqaman bautizachikuq nispa. Jesus kutichirqa saqeway kunan bautizachikuqta imaraykuchus aswan waliq Diospaq kamachisqanta junt'ana nispa. Chaymanta Juan saqillarqaña Jesus bautizachikunanta. Juan nirqa Jesus nirqa saqeway hina kanan tiyan Tata Diospaq nisqanta junt'anapaq. Qankuna entiendenkichis imanitachus munan kayqa? Justiciaqa pecado contrampi kashan. Pecado perdonasqaña kaspaqa justo tukun chayqa punichari. Imaraykutaq Jesus bautizasqa kanan karqa chay oveja ñawpa testamentumanta Jesucristo llantu kashan. Amén. Oveja ñawpa testamentumantaqa Jesucristo llantun kashan. Dios Jesucristo hamuytawan pecadunchis rayku wañunan karqa chay ofrendaqa ñuqanchis ovejawan ofrendasqa kaq hinamanta ruwaq kanku. Entendeyatinkichikchu? Makiykichis o qhariykichis enterqkunaqa pachi kunanchikqa tapuni fichiman hamuspaqa pachirini tukuy runas hamusqankurayku. Pachirini entiendesanku allinta chayrayku. Kayta rimarisqaykichis huk hora chaypi ñuqaqa ñawirini ashka watasta Bibliataqa kay kawsaypiqa ñuqa experto kani. Pachak kutista leeni ñawirini Bibliataqa. Entiendenkichischu? Makinta churaykuytawan pecado ovejami yaykuqtin kamaqa ovejaqa yawarninta t'aqan wañun, entonces pecadumanta paganaqa wañuy chay ratumanta pacha pecado perdonaspa ovejarayku. Ñawpaq testamentopi chay ovejaqa pecadota perdonaq chay ovejaqa llantun Jesucristoqta kashan. Amén. Amén. Chayqa kashan llantun Jesucristoqta
ñawpa testamentopi ovejata wañuchispa yawarninta t'akaritawan chay yawartaqa altarpa astasninman churajkanku hinata llimpuchajkanku pecadutaqa. Ñawpa testamentopi chay ofrenda pecadomantaqa hawachiwanchis señalta hina Jesucristo wañunanta pecadunchis rayku chayqa llantu kashan chayrayku ashka watasta hina ruwajkanku chanta Jesucristo chamun amén chanta Jesucristo hamun cordero hina Dios pata chay cordero pecadunchimanta amén payqa alata mayt'ukunan tiyan pecadunchis rayku amén pitaq makinta churanan tiyan Jesusman sacerdote churanan tiyan makinta Jesucristo patanman y apóstol Juan sacerdote karqa y sacerdote wawan karqa Juan el Bautista payqa umanta amén chayrayku tukuy pecadosninchis Jesucristo karqa Diospa cordero chay pecadonchisqa Jesucristoman yaykurqa chayta niyta munan qankuna entiendeyatinkichikchu Dios allinchakaman Jesucristo hamanan kay mundoman pecadonchista perdonawanchirayku cruzpi ñaqarispa payqa ninawanchispa pecadonchis perdonasqaña kasqanta ñawpa testamentopi ofrenda pecadomanta entiendenkichikchu allinta uman patapi ovejaqta makinta churaykitawan pecado mayman rin ovejaman yaykun chari amén y ñak'arpanku cuchilluwan umanta qhulurpanku ovejaqta sumaq qawarinapaq kay kashan Leviticopi tawa t'aqaypi imaynata ruwan ofrenda pecadomanta iskay chunka pusaqniyuqpi huchayuq kasqanta separakuytawan apamuchun huchanpa cuentamanta cabrata sumaqnin kaqta mana imanasqata chay cabraq umaman makinta churaytawanta cabrata ñak'achun may qhipaypichus q'ulachisqa kananpaq uywasta ñak'anku chaypi entiendenkichischu imataq pasa makinta churaykuytawan ovejaman pecado ovejaman yaykun y ovejata pecadowan rikhurin chantari kaypi nishan makinta churaykuchu ñak'achun chantaqa nispa y dedonwantaq sacerdoteka hawichun hawikukun dedonta chaymantataq sacerdoteka dedonta huchaspa cuentamanta ñak'asqa uqwan yawarniwan chapuspa qulachina altarpaq waqrasninta hawinqa chay tukuynin puchuq yawartataq altarpaq uraman hich'anqa Bibliata riqsinanchis tiyan Jeremías chunka qanchis niyuq t'aqaypi qawasun Judaq puntachasqa fierrowan huchaykiqa qillqasqa kashan chanta diamantewan puntachasqa fierrowan qillqasqa kashan sunquykipi chay altarniq waqrasninpi
qillqas kashan sunqunchikpi chay tablas sunqunchikpi chayta yachay atsuman sunqunchista qhawarispa Tata Diosqa maypitaq pecadunchistaqa qillqarqa altarpi kashan tawa puntapi kashan altar pata chaypi kashan pecadunchishqa ofrenda qoytawan lluqsimun chayqa qansuwanki qhawari llullakunki hamuspa pecado qhawariytawan Dios juzgashawanchis entiendenkichischu chayrayku maypitaq llawaruta hawinan tiyan maypitaq chay llawarnanta wataqmanta tawa t'aqaypi levitukuta qhawarisun kinsa chunka chillayninpi tukuy ñawirisunchis chaymantata sacerdoteqa dedonta huchaspa cuentamanta ñak'asqa uywa yawarniwan chapuspa qulachina altarpaq waqrasninta hawenqa pecadunchirayku oveja wañuqtin chay yawarqa kunanqa maymantaq chayta hawikun chay altarpa astashninpi nin imaraykutaq chaypi hawikun qankuna yachankichischu chay astaspi pecadosninchis kashan qillqasqa pecadosninchis perdonasqaña kasi kunanqa llimpuchasqaña chay llawarwan q'alata llimpuchan chayrayku chay pecadoqa llimpuchasqa kashan perdonasqa kashan amén chayrayku ñawpa testamentopi chay hina ofrendasta haywaq kanku pecadosninchis perdonasqa kanapaq chayrayku Jesucristo wañunan karqa pecadosninchista perdonananpaq Señor Jesucristo payqa bautizachikusqa Juan Bautista kaqrayku imapaqtaq bautizuta pay hapikurqa pecadosninchis Jesusman yaykurqa chayta niyta munan amén amén chayrayku pecadoqa ñuqanchispichu o Jesucristopiñachu ari Jesucristopiña chay llawarwan pichus hawenqa chay altarpi astasta chayqa tukuy qillqasqashan chayqa llimpuchasqa kasqa pampachasqa kashan chayta niyta munan amén entiendenkichischu kay Bibliaqa qankuna mana allin riqsinkichischu pecadonchisqa imaynatataq kaypi nishan perdonasqana kasqanta kaypi qillqasqa kashan chayrayku Jesus nirqa Juan el Bautistata bautizasqa kananpaq Juanqa nirqa mana ñuqa qama sinayta imarayku qan hamunki nispa saqaykuna nin chantaqa Juan bautizan makinta churaykurqa Jesuspa uman pataman amén y chayrayku tukuy pecadosninchisqa Jesucristoman yaykurqa pasarqa kunanqa kunan ñawirillasunchistaq San Juan huk t'aqaypi qankuna entiendenkichischu allinta San Juan huk t'aqaypi iskay chunka hisq'unniyuqpi tukuy qusqa ñawirisunchis iskay q'ayantin Juan Bautistaqa Jesusta payman hamusaqta rikuspa nerqa kayma Diospaq Corderon runaspa huchanta apaspa pichaqqa
kaypi imaynata qillqasa kashan k'ayantin Juan Bautistaqa Jesusta payman hamusaqta rikuspa nirqa kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa uyariychis allinta qankuna entiendeyatinkichishchu imanisantaq kaypi pecadonchis ñuqanchispichu kashan o Jesus mañachu yaykun Jesucristo pecadonchis Jesucristo maña pasan chaqapuni chari imanita kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa octawan kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa amén tukuynikichista ch'usaqchaychis yachanaykichis tiyan Bibliata kay palabrata amén pecadorischu kanchis pecadonchis mayman rirqa ari pecadonchisqa Jesucristoman pasarqa chanta Juan imanirqataq Jesus qayllaykusaqtin q'ayantin Juan Bautista rikhuyta payman hamusaqta rikhuspa nirqa kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa wawqi masis chay ratupiqa niraq pastor oqsupar nacerqachu pero pecado pastor oqsuparpata pasarqaña Jesusman amén bautizasqa karqa Jordanpi chay q'ayantin Juan Bautista Jesusta rikhuytawan nirqa kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa kay Bibliapi hinata nin qankunaq pecaduykichis qankunapichu o cordero mañachu rin ari yaykun pasaña Jesucristoman corderoman aleluya alabado al Señor chay pecadorayku oveja wañun Jesucristo ñaqarisqa wañun chaqapuni chari pecadonchirayku Jesucristo wañun cruzpi tukusqaña nispa paynin tukusqaña imataq tukusqaña tukuchakuña tukuy obra pecadonchis perdonasqa kananpaq amén amén tukuy pecado pasarqa q'alituntin Bibliapi nin ovejada wañuqtin kay ofrendaqa leypaqta kashan pero leyqa mana uyanchu chiqapuni sino llantullan waq tiempo hamuqmanta Jesucristo wañunan karqa pecadonchirayku
Entonces Jesucristo llantun hina le qhawasiwanchis. Chaypiqa ovejata wañuchkanku, ofrendata hina Juan Bautista Jesucristo qhawaytawan nerqa kayma Diospaq corderonqa runaspa huchanta paspa pichaqqa tukuy rimarisunchis khusqa payman kayma Diospaq corderon runaspa huchanta paspa pichaqqa tukuy qhaparisunchis simillapi kayma Diospaq corderon runaspa huchanta apaspa pichaqqa amén. Chay ratupi Jesus tukuy kawsaypaq pecadonta q'ipiritawan payqa ch'akatasqa karqa y tukuy castigo pecadorayku Jesus hapikurqa ñuqanchirayku amén amén. Chayrayku pecadores kankichis manaña justos nin amén amén. Kaypi creyqa Jesuspi crey kashan. Romanos ñawirisunchis 15 kaqta aqaypi iskay chunka 15 chiklaynipi qillqasqa kashan tukuy khusqa ñawirisunchis iskay tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospa hatun kayninpaq k'anchayninta mana taripayta atinkuchu hinaqa iskay chunkataqa ñawirillasunchis hinaqa Diospaq qhasilla k'acha yanapayninrayku runasqa chiqan runaqpa qhawasqa kanku Cristo Jesus niqta huchanta kacharichisqa kasqanrayku Jesucristo pecadonchirayku ñaqarisqa wañun cruzpi Tata Diospa gracianrayku kan justo kanki mana pecaduyki kanñachu llimpuchasqaña kankichis nishawanchis makikichista uqharichis pichis pecaduyuq kankichis chayqa niñachari pecadoqa mayllasqaña llimpuchasqaña chari amén. Hebreos chunka t'aqaypi chillayninpi nin leyqa sumaq hamuq himaspa llantullan manataq hanaq pachapi chiqa kaq imachu chayrayku leyqa mana tinchu yupay chay hamuqkunata chiqan runata ruwayta sapa wata uywa wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis chay ovejaqa Jesucristo llantun kasan y ñawpaqpi Jesus hamuytawan wañunan karqa pecadonchirayku charayku llantutina qhawachishawanchis Jesucristo kay pachaman hamuspa niraq cruzpi ch'akatasqa kasaspa qallaritaqa Juan Bautista makinta uman pataman churarqa entonces cielo kicharikurqa Diospaq rimarinin uyarikurqa kay sinchi munasqa wawayqa chay Diospa palabraman hina Jesusqa crucificasqa kananpaq apayqa mayt'usqa karqa tukuy pecadosninchirayku q'ayantin Juan el Bautista qhawaritawan pay nirqa kaypi kashan cordero runaspaq pecadonta qhechuspa qhechun oveja wañun chay oveja llawarin maypitaq chayta hawanqanku altarpa cuernosninpi imaraykutaq chay oveja llawarin imaraykutaq hawinanchis tiyan altarpa cuernosninta
Chay astaspi kashan qillqasqa pecados ninchis. Pecaduyqa limpuchasqaña q'alamanta pichananchis tiyan llawarwan chay oveja llawarninwan. Chukuy qillqasqasan chaytaqa limpuchan q'alituta. Amén. Pecadoqa iskayniqpi kashan qillqasqa. Chay altarpa astasninpi tata Dios churarqa. Ñuqanchis sunqunchis tablapi qillqasqallata kashan. Chay pecado astaspi altarpata kashan chayqa chay llawarwan pichasqa kashan. Y chay pecado sunqu tablaypi kashan chayqa chayta yuyarikuni Jesucristo wañun perdonawanchis pecadonchista chayta crespa chaypi fe kaspa chay pecado sunqunchimanta pichakun. Qankuna suwakunkichis llullakunkichis pecados rankichis chaypis chay yuyaynikichis tiyan chayqa tapuni pero chay pecado pagasqaña Jesucristo chaytaqa q'ipirisqaña y tukuy chay limpuchasqaña kashan. Amén. Amén. Chayrayku ovejata wañuchiytawan torota wañuchiytawan ñawpa testamentopi chaymanta peganchisqa Jesusqa pecadonchirayku wañunan karqa. Chayta yachachinawanchispaq educación hina formación hina qhawachisawanchis. Wañuchispa cabrata ovejatawan ofrendata paykuna ruwaq kanku. Ñuqanchikqa Jesucristo Cordero de Dios wañun cruzpi ñakarispa chay ratumanta pacha tukuy pecadosninchis mayllasqa kashan. Amén. Ñuqanchis creenanchis tiyan kaypi. Amén. Ñuqanchik Hebreos chunka t'aqaypi maynata kashan qillqasqa layqa sumaq hamuq imaspa llantullan manata hana pachapi chiqa kaq imachu. Chayrayku layqa mana atinchu yupaychay hamuqkunata chiqan runasta ruwayta. Layqa mana pichay atinchu mana chiqan runasta ruwayta atinchu. Layqa huk ratullapaq mana wiñaypaqchu kashan. Chayrayku chay ofrendaqa wataqmanta haywaq kanku chay ofrendataqa iskay chiklaynipi manitaq ajina chayqa sichus haywaqkuna huk kutillapi llimpuchasqa kankuman karqa chayqa manaña chay uywa wañuchisqata haywankumanchu karqa sunquq yuyayninpi manaña huchachasqa kasqankurayku. Kaypi nin sapa wata pecadomanta yuyarikuq kanku nispa. Kunari kay uywa wañuchisqata haywaspa sapa wata huchamanta yuyarikunkupuni imaraykuchus torospa chivospa llawarninkuqa manapuni atinchu runaspa huchanta pampachayta. Kaypi sapa wata haywaq kanku pero wataqmanta pecadotaqa ruwashallarqankupuni. Mana chaytaqa desasiyatirqankuchu. Kaypiqa phisqapi nillantaq chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Dios tataman nirqa mana uywa wañuchisqata nita haywanasta munarqankichu. Mana chayri ñuqapaq aycha cuerpota wakichipuwarqanki. Wataqmanta pecado ruwaq kanku pero kunanqa huk sacrificio kanan karqa wiñaypaq. Chay ofrenda wiñaypaq kasqan Jesucristo karqa kunan suqta chiklayta ñawirillasunta uywa wañuchisqa q'ulachinasta huchayrayku haywanastapis mana munarqankichu.
chanta nirqani kaypi kashani imaynachus ñuqamanta qillqasqa kashan libropi Diosniy munaynikita ruway munani nispa. Ovejata wañuchispa, tortuta wañuchispa, mana pichayatiqchu wiñaypaq huk ratullapaq chay karqa. Chay llawarqa akaq kanku hallp'api, kay pachapi, kay hallp'aqa huk tiempitullawan kashan, pero Señor Jesucristo chay llawarninwan mana payqa ofrendata kay hallp'apichu haywarqa. Payqa hawirqa cielopi altar kashan chay astaspi payqa hawirqa. Kay hallp'api ñuqanchik kashanchis huk tiempollata, pero hanaq pachipi wiñaypaq kashan, pecado perdonasqa kashan, mayllasqa kashan. Hebreos 9:11 chanta Cristoqa hamurqa kaypi kashan ashwan allin imasta kuraq kaq sacerdote kananpaq. Maypichis pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa ashwan sumaq. Chay toldoqa mana runaq ruwasqanchu chay niyta munan mana kay pachamantachu kasqanta. Kaypi nishan mana kay makiswan ruwasqachu nishan. Mana runaq ruwasqanchu. Kay tabernáculo niyta munan hanaq pachapi templo kashan chayta nishan. Kaypi nishan kay pachapiqa huk tiempollata tiyan, huk tiempo kaypi tiempo corresyan. Chayrayku hanaq pachapiqa kashan eterno. Y hanaq pachapi ofrenda ruwanqa chayqa chay pecadoqa llimpuchasqa kashan wiñaypaq. Chayta nishan Hebreos hisq'unta kaypi. Chanta Cristo hamurqa kaq ashwan allin imasta kuraq kaq sacerdote kananpaq maypichus pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa ashwan sumaq chay toldomanta mana runaq ruwasqanchu chay niyta munan mana kay pachamantachu kasqanta iskay chunka iskayniyuq ñawirillasuntaq manallataq chivospaq nillataq torospaq llawarin aparisqankuchu yaykurqa mana chayqa pay kikinpaq llawarninwan ashwan santo chiqaman huk kutillata yaykurqa chay llawarninwantaq wiñaypaq huchay atiyninmanta kacharichiwarqanchik kaypi nishan wiñaypaq. Ñawpa testamentopiqa ovejitaspata llawarninwan huk tiempollapaq pecado perdonasqa karqa, pero Jesucristo llawarninpaqa wiñaypaq kashan pecadonchis perdonasqa. Hanaq pachaqa kashan wiñaypaq. Kaypiqa tarikunchis wiñaypaq redenciontaqa. Amén. Beniteros. Ajinamanta tukuy sacerdotesqa suyasqa sapa p'unchay haywanku imatachu ruwasqankuta sapakutitaq chay hina uywata wañuchisqallapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinchu runasta huchanmanta limpuchayta. Kay hallp'apiqa kay pachapiqa huk tiempollawan kashanchis, pero hanaq pachapiqa kashan wiñaypaq kawsayqa. Señor Jesucristo llawarninta hanaq pachapi t'akarqa llawarnintaqa chayrayku pecadosqa chaywan mayllasqa limpuchasqa kasqa wiñaypaq karqa. Amén. Amén. Pecado tukuy qankunataqa mayllasqa kashan limpuchasqa kashan wiñaypaq kawsayninpi. Hinata nishan kay Bibliapiqa Hebreos chunka t'aqaypi ñawirillasunchiktaj qankuna qatsawankichischu kunan ñawirillasun punuchikantawan qankuna sumaqta entiendenkuchis chunka t'aqaypi
15 chiklayninpi kunanri kay uywa wañuchisqata haywaspa sapa wata p'unchaymanta yuyarikunkupuni. Imaraykuchus torospaq chivospaq yawarninkuqa mana puni atinchu runaspaq huchanta pampachayta. Kaypi nin mana pecadosta llimpuchay atinchu nin. Chayrayku kay munduman yaykumuspa Jesus hamuqtinqa chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Diospa tataman nirqa mana uywa wañuchisqata nita haywanasta munarqankichu, mana chayri ñuqaq aychayta cuerpuyta wakichipuwarqanki. Jesucristo ovejata torituta wañuchispa kay ofrendaqa llantun Jesucristoqta, Jesucristo hamuspa pecadonchista perdonankaqa wañuniwan watiqmanta kaypiqa nishawanchis ñawrillasunchistaq chunka t'aqaypi chunka chiklayninpi chay munayninman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq huk kutillata haywasqa kasqanrayku. Chay munayninman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik nini. Chunka ugniyuqpi ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankuta sapa kutita chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinchu runasta huchanmanta limpuchayta. Chunka iskayniqta ñawirisunchis Cristori huk kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa. Payqa pecadonchista limpuchan wiñaypaq y chukusqata kasaq Diospaq pañanpi chunka kinsayuq ñawrillasuntaj. Chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kananku kama imaraykuchus payqa huk kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Amén. Payqa huk kutilla haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Amén. Nichu entiendeyatinkichis? Qankuna entiendekichischu? Pecadotaqa mana ullamantachu perdonaqkacha. Oveja wañuqtinqa pecadaku. Jesucristoqa chaqatapuni Jesucristo kashan. Niraq hamusaspa Jesucristoqa niraq crucificaspa kasqa. Apóstol Pabloqa makinta churaykusqa pay pataman. Entonces payman tukuy pecado kay kawsaymanta yaykusqa payman. Ch'aqatasqa wañurqa chay pachaqa pecadonchisqa wiñayninpaq perdonasqa kasqa llawarninwan payqa mana kay hallp'apichu hich'arqa sinuqa hanaq pachapi altarpaq astasninpi payqa hawirqa. Charayku Tata Dios qhawawanchis niwanchiktaq justos. Amén. Imaraykutaq justos kanchiri? Nichu pecadota ruanchis? Ari, pecadosta ruanchis. Primaraykutaq justos kanchis? Jesucristo ñuqanchirayku hap'ikurqa castigota. Amén. Payrayku ñuqanchisqa pecadosta ruwarshallanchispuni, pecadosta ruwarqanchis. Pero Jesucristo llawarninrayku tukuy pecadonchis perdonasqa kashan. Ari, yuyayninchispi chay pecado kashan. Pero chay pecadoqa
Iskay waranqa wata qhipata Jesucristo apakapusqa kay kawsaypaq pecadonta. Y tukuy qankunaqta kay pecadoqa yuraq zit'ihina kashan. Yuraq yasqa entiendenkichischu tukuychu entiendenkich kaytaqa. Chantari pecadonchisqa. Imata rurashpataq chay pecadota perdonachikusunmari. Imatataq ruwananchis tiyan chayta tarikunanchispaq. Mana ñuqanchis imatapis ruwananchikchu tiyan sinoqa Jesus ruwanan tiyan. Jesus Tata Diospaq corderon kashan. Juan Bautista makinta churaykurqa y tukuy pecadonchis payman funt'arqa. Charayku tukuy pecadonchis kunan ñawirillasunchis Isaías phisqa chunka 15 kaq t'aqayninpi 15 chiklayninpi kaypi nisqa runasqa Isaías nirqa niraq Jesus hamusaqtin phisqa chunka 15 t'aqayninpi ñawirsunchis runasqa payqa qisacharqanku pisipa qhawarqanku payqa imaymana nanaywan junt'ata karqa ñak'ariypitaq llakiypi ima yachasqa karqa paymanta uyanchikqa pakaykurqanchik payqa qisacharqanchik manataq payta munakuywan qhawarqanchikchu chayqanmanta payqa unquyninchikta aparqa nanayninchiktawan ñaqarirqa yuyarqanchik paytaqa Diosnin castigasqa ñak'arisqanta mayta umuy kachachisqantaq payqa t'uqsisqa karqa Diospaq contran huqarikusqanchikrayku huchanchikrayku tukuy cuerpon t'unasqa karqa hinapis pay castigasqa kasqanrayku sunqu tiyaykuyta apamuwarqanchik aychawan kay hina qallasqa kasqanraykutas sanuyachisqa kanchik tukuyninchik oveja hina chinkapurqanchik sapa uqtaq munanchikmanta ripurqanchik Tata Diostaqri tukuyninchikta huchasninchikta payman q'ipirichirqa kaypiqa pisillata nikichis mana tukuytaqa niyta qankuna ñawirinkichis sinchita ukurispa chayqa ñawpa testamentopi ofrenda karqa chaypi qhawachiwarqanchis Jesucristo llant'unta mana chay ofrendaqa perfectachu karqa mayqantaq ofrenda perfecta karqari Jesucristo karqa cuerponta entregaspa cruzpi payqa pecadonchista limpuchawarqanchis chay ratu pacha tukuy pecadonchis perdonasqa karqa. Amén. Entiende atinkichishchu? Makikichista uqarichis pichus entiendenkichis allinta pichus perdón de pecado tarikunkichaqa pachi kunan wasipi ñawiritawan wataqmanta Bibliataqa astawan mejorta entiendenkichis. Romanos 15 t'aqaypi ñawirsunchis iskay chunka 15 chiklayninpi tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospa hatun kayninpaq k'anchayninta mana taripayta atinkuchu iskay chunka tawayuq hinaqa Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku runasqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesusniqta huchanmanta kacharichisqa kasqanrayku. Amén. Kunanqankunaqa mana t'ukuynikichispi confiakuspa creenaykichik tiyan kay palabrapi ñuqapis librilla akiypi tiyakurqani pecadorayku sinchitapuña ñak'arikurqani pero ñawirispa kay Bibliata
tukuy sonqoywan yacharqani pecado y perdonasqaña kasqanta. Octavo ñawirillasunchikta Hebreos chunka t'aqaypi chunka chillayninpi ñawirisunchis tukuy chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpo wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Kaypi Jesucristo nishawanchis crucificasqa kasaqtin nishawanchis santificasqaña kasqanchikta. Tata Dios nishawanchis santos chunka ugniyuq ñawirillasunchikta ajinamanta kaypi qhawachishawanchis ñawpa testamentota. Ajinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankutas sapa kutitaq chay hina uya wañuchisqa llaqtapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchasmanta limpuchayta. Chunka iskayniyuq tukuy ñawirisunchik qusqa Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa. Pecadonchisqa wiñaypaq perdonasqa kashan y chaymanta chukuykushan Diospaq pañanpi. Chunka kinsayuq ñawirillashuntaq nin chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanankukama. Chunka tawayuq imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Ari Jesucristoqa haywasqa ofrendata chay ofrendaqa kasqa wiñaypaq y chayqa chawanchis wiñaypaq santificawanchis. Jesucristo wañunrayku pecadonchisqa limpuchasqa kashan wiñaypaq kama. Kunanqa mana ninanchikchu tiyan pecadoyta perdonaway nispa ama mañaychis chunataqa sino ninaykichis tiyan o creyanaykichis tiyan pecaduykichis perdonasqaña kasqanta iskay waranqa wata qhipapi Jesucristo wañuspa pecadonchistaqa pecadonchisqa maldición wiñaypaqtaña hap'ikun ñuqa pecadoraykuqa ashka tiemputa ñakarirqani suwarqani ashkata llullakurqani ñuqaqa naqkani sunquypi infiernoman risaq nispa pero qhipan tukuypi ñuqaqa riyatirqani sunquyman respuestata kay Biblia niqta ñawirispa ñawpa testamentota ñawirispa kutita chunka kutita iskay chunka kutita pisqa chunka kutita suqta chunka kutita manta kunanqa tukuy ima arreglakushpa hina Tata Dios niwan ñuqata justo kanki pero ñuqa suwani ñuqa pecador kani pero ñuqa mana pay ñuqatachu qhawawan sinoqa Jesucristo llawarninta qhawaspa payqa justo kanki niwan tukuy pecado y ñuqaypataqa Jesusman pasan y Jesus taqri pecadonchik rayku castigota payqa hap'ikun tukuy ñuqanchik rayku mana ch'imitallatapas saqispa imatataq ñuqanchik ruwananchik tiyan imatataq ruwananchik tiyan pecadota perdonachikunaqa mana Biblia nishan hinata creyananchik tiyan tukuy sunqunchikwan Jesucristo niqta pecadonchis perdonasqaña kasqanta amén. Jesucristo ñakarisqa karqa cruzpi pecadonchis rayku payqa tukuchan q'ala pecadonchista
niño ganchis imatapis warqanchischu payqa cruzpi ch'aqatasqa kaspa pecadonchirayku ñuqanchis wañusuman hina kashan payrayku ñuqanchis llimpuchasqa kanchis kayqa mana palabra pastor patachu kay palabraqa Bibliapi kashan Señor Jesucristo crucificasqa karqa chayqa mana payqa pecaduyuqchu karqa sinoqa pecadonchisqa payman yaykurqa makinta oveja pataman churan chayqa pecado pasan kikillantata Juan Bautista makinta Jesucristoman churaygurqa chayqa pecadonchis payman pasaygurqa payman yaykurqa Jesus payman chimpaykuqtin Juan nirqa kay Juan Bautista nun kayma Diospa corderonqa runaspa huchanta apaspa pichaqqa nin chay pecadoqa Señor Jesucristoman yaygurqa chay pecadorayku payqa llawarninta ch'aqchuytawan pay wañurqa Jesusqa mana hallp'apichu llawarnintaqa ch'aqchurqa sinoqa pay hanaq pachapi cielopi ch'aqchurqa llawarninta chayrayku pecadonchisqa wiñaypaq perdonasqa kashan pecadoresraqchu kankichis manaña Señor Jesucristo llimpuchaña pampachaña q'alata suyani ñuqa kayta qankuna willarinaykichista ñawirinaykichista hebreosta pisimanta pisi chayqa tapuni qankuna creyta atinkichis ñuqa sunquykichista qawarispa Jesusqa kusisqacha kanqa kunan ch'isi ñuqawan kasarqankichis pachiriykichispuni kunan kaypiqa qallariy ch'isi kashan pachiriykichis tukuy hamunkichis chayrayku pachiriykichis uyariwasqaykichismanta Romanos 15 iskay chunkanas tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospa hatun kayninpaq kamachiyninta mana atiripayta atinkuchu hinaqa Diospa qhasilla kacha yanapayninrayku runasqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku Cristo Jesucristo niqta huchamanta kacharichispa kasqankurayku Tata Dios ashkha diyascha faltawaykuman Tata Dios qanqa tukuy wawasniykita tantanki kay Fichi llaqtapi Jesucristo wañushpa ñak'arispa payqa mana pecaduyuq karqa pero ñuqaykurayku payqa ch'akatasqa karqa payqa chay ch'akatasqa kaspa picharqa wiñaypaq pecaduykutaqa Señor mañanay tukuy kay wayqishniyki rinankupaq kay palabraykita hinatataq munayku sirvita gozowan kay evangeliota Señor bendice Fichi llaqtata tukuy runa masis kay Fichi llaqtamanta tarikuchunku perdón de pecadosta Señor tukuy kaypi tantasqa kasqayku Señor tukuy bendicionikita t'akay Señor kay Fichi llaqtapi pachiriyku Señor llawarnikita t'akasqaykimanta glorificayku Señor pachiriyku Señor orayku Señor Jesucristo sutimpi amén